nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza mbaye ikaze muri aya makuru agezweho yo ku itariki ya 27 z'ukwa 12 kwa 2025. Polisi y'u Rwanda yavuze ko yohereje mu bitaro bya Caraes Ndera umugabo wagaragaye amenagura ibirahure by'imodoka mu mujyi wa Kigali. Naho mu karere ka Ngoma umugabo yapfiriye mu mwobo, abaturage batungurwa n'umukobwa basanze amuryamye hejuru. Iwalikale abaturage batabaje M23 kubera ibitero bari kugabwaho na FDLR. President Ndayishimiye w'u Burundi ati Uburundi buraterwa ntibutera. Muri aya makuru turagaruka ku cyo yita umugambi w'ubushotoranyi w'u Rwanda. Israeli yabaye ya mbere yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga nuko biteza impaka hirya no hino ku isi. Muri Nigeria ho abaturage bo mu duce ibisasu bya Amerika byaguyemo bavuze ko harashwe nta byihebe bihaba. Ubushinwa bwo bwafatiye ibihano ibigo 30 bya Amerika. Muri aya makuru turareba ibyo bihano n'impamvu zabyo. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Bayikaze muri amakuru arambuye duhere kuri polisi y'u Rwanda yavuze ko yohereje mu bitaro bya Caraes Ndera umugabo wagaragaye amenagura ibirahure by'imodoka mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko umugabo wagaragaye amenagura ibirahure by'imodoka mu mujyi wa Kigali yafashwe bagasanga afite ibibazo byo mu mutwe agahita ajyanwa muri Caraes Ndera. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugabo wirukankanaga abantu asa n'ushaka kubakubita, nuko ageze aho akajya kubita mu birahure by'imodoka ziparitse ikintu yari afite gisa n'icyuma. Ubutumwa polisi y'u Rwanda yashyize ku rubuga X bugaragaza ko umugabo wagaragaye muri aya mashusho yafashwe. Iperereza ry'ibanze ngo rigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yajyanwe ku bitaro bya Caraes Ndera. Ibitaro bya Caraes Ndera birutse gutangaza ko mu 2024 na 2025 byakiriye abarwayi 119,859, bigaragaza ko biyongereho 17.7% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Ibi bitaro bigaragaza ko abakiriwe bafite indwara zo mu mutwe za psychiatric cases bangana 66,335, naho indwara z'imyakura zizwi nka neurological cases bari 53,524. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Caraes Ndera Frere Nkubiri Charles yavuze ko abarwayi bakira bakomeje kwiyongera kandi ko batangiye kurenga ubushobozi bw'ibitaro kuko bageze ku 116%. Yanagaragaje kandi ko abarwayi benshi ibi bitaro byakira biganjemo mu mujyi wa Kigali wihariye 45%, kandi abo barwayi ibitaro byakira ngo biyongereye cyane nyuma ya COVID-19. Ati ku rwego mpuzamahanga COVID-19 yazamuye abarwayi bo mu mutwe ku kigero cya 30%. Natwe rero izi ndwara zariyongereye ku kigero kitari kuri 30%, ni munsi gato ariko zariyongereye. Indwara z'agahinda gakabije zariyongereye, indwara zo kugira ubwoba ziriyongera, yewe n'ihungabana ryariyongereye. Abarangije kaminuza bo barasaba bagenzi babo kutirukira mu mijyi. Bamwe mu rubyiruko rusoza kwiga amashuri makuru na kaminuza bahisemo kuguma mu byaro kugira ngo bafashe gukemura bimwe mu bibazo bibangamiye icyaro. Barasaba bagenzi babo birukira mu mijyi kubihagarika kuko imirimo atari iboneka gusa. Basabye bagenzi babo gushishikarira guhanga imirimo no gutanga akazi aho bakomoka, cyane ko hakiri amahirwe menshi yo guhanga ibishya kandi bihindura n'iterambere ry'aho bavuka. Urubyiruko rugaragaza ko kwitangira sosiyete byagize uruhare mu gufasha abaturage kwikura mu bibazo by'imibereho, harimo no kurwanya imirire mibi nk'uko bigaragara mu turere twa Burera na Rutsiro. Bamwe mu baturage nabo bashimira uru rubyiruko ku ruhare rufatika rugira mu mibereho yabo. Seguhirwa mu karere ka Rutsiro avuga ko urubyiruko rurangiza za kaminuza iyo rwemeye kuba mu byaro bituma haba impinduka kuko baba bari hafi y'imiryango yabo bayisangiza ubumenyi bakuye mu mashuri. Umutoni Gentil ukomoka mu karere ka Ngororero akaba ari umwe mu barangije amasomo y'iterambere ry'icyaro, avuga ko mbere yuko atekereza kugira icyo akora aho atuye yabanje gukora ubushakashatsi bw'ibanze ku isano riri hagati y'ubukene, igwingira ry'abana n'imirire mibi. Ati intego yacu yari ugusobanukirwa uko ubukene bufite aho buhurira n'igwingira ry'abana n'imirire mibi bifitanye isano. Twakoreye ubushakashatsi mu turere 7 two mu ntara y'Uburengerazuba dukorana n'abaturage. Twibazaga impamvu nubwo hari umusaruro mwiza w'ubuhinzi igwingira ry'abana rigikomeje kuba hejuru. Mu gukemura iki kibazo Umutoni avuga ko yashatse ibisubizo birambye mu giturage aho akomoka kandi bigakorwa n'abana n'abaturage yo ku musozi avukaho.
Dr Fisi Daniel Kwizera warangije amasomo y'ubuvuzi bw'amatungo ashimangira ko ubumenyi bwa gakondo bw'abaturage bukwiye guhurizwa hamwe n'ubumenyi bwa siyanse bigishwa muri kaminuza, abarangije za kaminuza bakabugeza ku baturage mu rwego rwo guhindura imibereho yabo aho baturuka aho kwirukira kujya mu mijyi. Kwizera avuga ko binyuze mu mahugurwa no gukorana bya hafi n'aborozi, umusaruro w'amata mu karere ka Burera wazamutse ku buryo bugaragara, uva kuri litiro 3 ku munsi ku nk'imwe ugera kuri litiro 5 na 11 ku munsi. Alfred Bizoza, umwarimu n'umushakashatsi mu ishuri ry'ubuhinzi rya Kaminuza y'u Rwanda, avuga ko mu myaka 7 ishize iyi kaminuza imaze kohereza benshi mu barangije mu masomo mu byaro gukorana n'abahinzi n'aborozi hagamijwe guhindura imibereho myiza y'abaturage. Asaba urubyiruko kutarangiza amashuri ngo birukire mu mijyi, kandi ko abona abo bohereje mu byaro bahakorera bikaba bigenda bitanga umusaruro. Kugeza ubu Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Musanze ritangaza ko abasaga 100 aribo bamaze guhabwa amahugurwa nyuma yo kurangiza kaminuza bagakorera mu byaro, kandi ngo bagenda batanga igisubizo. Makuru avuga mu turere, umumotari yagonze umupolisi wari uri mu kazi aramwica. Umupolisi wari uri mu kazi mu karere ka Kayonza mu ijoro ryo kuri Noheli yagonzwe n'umumotari birangira atakaje ubuzima. Byabereye mu muhanda w'igitaka wa Buhabwa uherereye mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza ahagana saa 7 z'ijoro. Umuryango wa nyakwigendera PC Habugusenga John uvuga ko we na mugenzi we bari mu kazi ko kubunganga umutekano, umumotari wari uhetse umugenzi aturuka inyuma aramugonga ahita yitura hasi. Umwe mu muryango wa nyakwigendera yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abatabaye bahise bamujyana kwa muganga basanga yaviriye imbere kuko urubavu n'umusaya byari byangiritse bikomeye. Yunzemo ko amakuru bahawe yemeza ko umumotari n'uwo yari ahetse bombi bari basinze, ndetse ko na motari yakomeretse akaba arwariye kwa muganga. PC Habagusenga nyuma yaje kujyanwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal agihumeka ariko arembye, nuko kuwa gatanu ku munsi w'ejo birangira ashizemo umwuka. Superintendent of Police Amduni Twizeyimana, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba, avuga ko nta makuru arambuye y'urupfu rw'uyu mupolisi afite usibye kumenya ko yakoze impanuka. PC Habagusenga John yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba ari mu mubare w'urubyiruko 1900 uherutse kwinjizwa muri polisi y'igihugu mu minsi mike ishize. Uyu mupolisi yagonzwe nyuma ya mugenzi wo mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda nawe uheruka kugongwa n'uwitwa DJ Toxic ari mu kazi bikarangira yitabye Imana. Komereza amakuru mu karere ka Ngoma aho umugabo yapfiriye mu mwobo, abaturage bagatungurwa n'umukobwa basanze amuryamye hejuru. Umugabo wari usanzwe yishyuza imisoro mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma yaguye mu mwobo aho zari ubwiherero apfiramo. Abaturage batungurwa no gusanga hari umukobwa umuryamye hejuru. Uyu mugabo yapfuye mu ijoro rishyira ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 mu kagari ka Nkanga. Uyu mugabo wasanzwe mu mwobo yapfuye yari afite imyaka 50, akaba yari asanzwe yishyuza imisoro muri umurenge wa Sake. Umukobwa basanze muri hejuru afite imyaka 29. Uyu mugabo yari afite umugore n'abana. Bamwe mu baturage batabaye bavuze ko babasanze baguye mu cyobo cyahoze ari ubwiherero kiri ahantu mu rutoki iruhande rw'akayira gato. Bakeka ko nyakwigendera n'uwo mukobwa bari gusambana bakagwamo kuko ngo bari biriwe basangira inzoga. Umwe mu baturage wabibonye biba yavuze ko uwo mugabo yasohokanye n'uwo mukobwa kuri Noheli bajya kwiyakira, nyuma ngo ubwo bari batashye basanga baguye mu cyobo, umugabo ari hasi umukobwa muri hejuru. Ati ikintu twakoze n'ubutabazi bwo kubazamura, umwe twamuzamuye dusanga yapfuye, undi turamuhungiza tubona garuye ubuzima. Niyo nagira Natali, umuyobozi w'akarere ka Ngoma, yavuze ko ibyabaye kuri abo baturage babifata nk'impanuka. Ati amakuru twayamenye mu masaha y'ijoro ryakeye, icyobo cyari hafi y'akayira abantu banyuramo n'impanuka. Umwe yitabye Imana, undi ajyanwa ku kigo nderabuzima akomereza ku bitaro bya Kibungo kugira ngo yitabweho n'abaganga. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Makuru avugwanze y'u Rwanda, iwarikare abaturage batabaje M23 kubera ibitero bya FDLR. Abaturage bahagarara abandi muri territoire ya Warikare, igice kiyoborwa n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basabye ihuriro AFC M23 gukora ibishoboka byose rigafata kagace rikabakiza ibitero bya FDLR na Wazalendo. Itangazo ryasohowe n'abahagarariye abaturage bo muri Warikare rigaragaza ko barambiwe urugomo n'ibitero bya FDLR, Wazalendo na bamwe mu basirikare ba FARDC. Basabye AFC M23 gukomeza kwigarurira ibindi bice bigenzurwa na guverinoma ya Kongo hagamijwe kubohora abaturage b'abasivile bahohoterwa. M23 yatangaje ko Warikare yabaye indire FDLR na Wazalendo bajujubye abaturage bafatanyije, kandi ngo bashyigikiwe namwe mu muri FARDC. Iti ibi bituma abaturage bo mu gace bakomeza kubura umutekano kubera ihohoterwa, gutwikwa no guhutaza uburenganzira bwa muntu. Ndayishimiye ati
Uburundi twe turaterwa ntidutera. Perezida Evariste Ndayishimiye yavugiye kuri stade Royal iri i Muramvya mu ntara ya Gitega ko atazi icyo u Rwanda ruziza Uburundi, avuga ko igihugu cye kitajya kigira uwo gitera ahubwo ko aricyo giterwa. Hari mu kiganiro y'abaturage bo muri aka gace abanyamakuru bari bamubaje niba asanga igikwiye ari intambara n'u Rwanda, avuga ko hari ibiganiro byabaye ku mpande zombi kugira ngo ibitavugwaho rumwe bishakirwe umuti w'amahoro. Avuga ko uwo muhati utaragira icyo utanga kuko u Rwanda ngo rugicumbikiye abo yita inkozi z'ibibi. Abo ni bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi bw'igihugu cye mu 2015 bagahungira mu Rwanda rukabakira. U Rwanda rwo ruvuga ko abo bantu baruhungiyeho nk'impunzi kandi ko rufite inshingano ruhabwa n'amategeko mpuzamahanga yo kurinda abantu nk'abo, bityo ko rutaha Burundi abantu babuhunze. Uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze kenshi ko u Rwanda rutarenga kuri ayo masezerano mpuzamahanga ngo rutanga abantu baje baruhungiyeho. Kugeza ubu naho ruhagaze kuri iyi ngingo. Perezida Ndayishimiye araho yagize ati twebwe turabaterwa ntiturabatera. U Rwanda ntiruratubwira icyo ruduhora. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko Uburundi ari bwo bufite ikibazo ku Rwanda ariko rwo nta kibazo rufitanye n'u Burundi. Muri icyo gihe Nduhungirehe yavuze ko ari ibiganiro mu nzira yo kureka ubushyamirane no kumvikana. Imyaka iri hafi ku 2 Uburundi bufunze imipaka n'u Rwanda, gusa hari ingendo z'indege zikorwa. Mu kiganiro n'itangazamakuru tariki ya 28 z'ukwezi gushize kwa 11 Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabajijwe niba asanga umubano hagati y'igihugu cye n'u Burundi wabugana mu kongera kuba mwiza, nuko asubiza ko ibyo gufunga umupaka uruhuza n'u Burundi nta ruhare u Rwanda rwabigizemo. Avuga ko Abarundi aribo bahisemo gufunga imipaka, u Rwanda rubabwira ko aho bazashakira kongera kuyifungura bazabikora. Perezida Kagame avuga ko nubwo ari uko bimeze bitabuza ko ari bamwe bava mu Burundi bakaza mu Rwanda n'abandi bakava mu Rwanda bagatemberera mu Burundi bajyanye na Rwandair. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko hari ibiganiro bigikorwa kugira ngo ibintu byongere bibe byiza. Avuga ko abantu bavugana. Yavuze ko u Rwanda rutigeze rushaka kugira uwo rubana nawe nabi, ariko akemeza ko hari ubwo biba. Israel yabaye igihugu cya mbere ku isi cyemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga biteza impaka. Israel yabaye igihugu cya mbere ku isi cyemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga kandi cy'ubusugire nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu atangaje ibi mu itangazo yasohoye kuwa gatanu. Netanyahu yavuze ko yasinye icyo yise itangazo rihuriweho kandi ryumvikanyweho nawe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Gideon Saar na Perezida wa Somaliland Mohamed Abdullahi. Somaliland imaze imyaka irenga 30 mu makimbirane na leta ya Somalia kuva mu 1991 ubwo yatangazaga ko ari igihugu cyigenga. Kuva icyo gihe Somaliland ikora nk'igihugu gifite leta ifite itegeko nshinga, inzego z'ubutegetsi kandi itegura amatora, ariko kugeza ubu ntabwo iremerwa nk'igihugu cyigenga ku rwego mpuzamahanga. Icyemezo cya Israel rero cyabaye inkuru ikomeye kuri Somaliland kuko gishobora gutuma n'ibindi bihugu bisanzwe bifitanye umubano nayo bifata iyo nzira. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri yagiranye ibiganiro kuri telefone na bagenzi be muri Somalia, Turkiya na Djibouti ngo baganire kuri ibi kuko Misiri bibona nk'ikibazo giteye inkeke mu karere k'ihembe rya Afurika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Misiri ivuga ko aba minisitiri bose bamaganye iki cyemezo cya Israel ko bashyigikiye byuzuye ubumwe bwa Somalia kandi baburira ko amahanga akomeje gushyigikira ibice bishaka kwigenga ku bihugu ibi bizateza ibibazo byinshi. Netanyahu we yavuze ko iki cyemezo kigendanye n'amasezerano azwi nka Abraham Accords kandi ko bafite imigambi yo kwagura amahoro n'umubano na Somaliland ndetse no gukorana nayo mu bikorwa birimo ubuhinzi, ubuvuzi, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu. Yahise atumira kandi Perezida Abdullahi gusura Israel nk'uko iryo tangazo ribivuga. Somaliland yishimiye iki gikorwa cyakozwe na Israel, ivuga ko ifunguye ku mubano mushya w'amateka mu bufatanye mpuzamahanga mu by'umutekano, ubucuruzi, ikoranabuhanga n'ububanyi n'amahanga. Leta ya Somaliland ivuga ko izashyira imbaraga mu kubaka amahoro mu karere k'ihembe rya Afurika. Mu gihe Somalia yashegeshwe n'amakimbirane ashingiye ku moko n'urugomo rushingiye ku idini mu myaka 30 ishize, Somaliland ahanini yo yaranzwe n'amahoro. Somaliland yahoze ari agace kagengwa n'Ubwongereza kagiye kuri Somalia yose ku itariki ya mbere z'ukwa 7 mu 1960. Kaje gutangaza ubwigenge bwako nyuma y'ihirikwa ry'umunyagitugu Said Barre mu 1991. Somaliland ivuga ko umurwa mukuru wayo ari umujyi wa Hargeisa, mu gihe umurwa mukuru uzwi wa Somalia ari Mogadishu. Byabaye nyuma y'intambara yaguyemo abantu babarirwa mu bihumbi 100 n'imijyi gasenyo. Mu gihe Somaliland yakomeje gusaba ko yemerwa n'amahanga, ibihugu byagiye bivuga ko iby'icyo cyemezo bikwiye kugenwa n'umuryango umwe bwa Afurika. Uyu muryango nawo wagiye wirinda kureka ibihugu ko byacikamo ibice kurushaho kuri uyu mugabane w'imbibi z'ibihugu zaciwe n'abakoloni. Nubwo ibihugu byinshi bitemera Somaliland nk'igihugu cyigenga, leta y'iki gihugu yagiye yagura umubano n'ibihugu binyuranye ku isi. Umubare w'amabendera y'ibihugu by'amahanga aboneka mu murwa mukuru wa Hargeisa wagiye wiyongera kuko ibihugu bihafungura ibiro bibihagarariye. Ibyo birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Djibouti, Ethiopia, Turkiya, Kenya, Ubwongereza, Denmark, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Taiwan. Iyo Taiwan ikabona Somaliland nk'umuvandimwe kuko byombi bisangiye kuba biharanira kuba ibihugu byemewe ko byigenga. Ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga rero byakomeje kwamagana icyemezo cya guverinoma ya Israel cyo kwemeza Somaliland nk'igihugu cyigenga kitabarizwa muri Somalia. Somalia yamaganye icyemezo cya leta ya Israel ku ikubitiro, ivuga ko kwemeza Somaliland nk'igihugu bivogera ubusugire bwayo. Yasobanuye ko Somaliland kiri igice cy'igihugu nubwo imaze imyaka 30 ifite inzego zigenga. Leta ya Somalia yanaburiye amahanga ko kwemeza Somaliland nk'igihugu cyigenga byashyira mu kaga umutekano mu ihembe rya Afurika, bigatera n'andi matsinda y'abaturage bo muri iki gihugu gushaka kwitandukanya nacyo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wongeye gushimangira politike yawo imaze igihe yo kubahiriza
imbibi zaciwe mu gihe cy'ubukoloni uvuga ko kwemeza Somaliland nk'igihugu cyigenga bigamije gusenya ubumwe bw'abaturage no kuvogera ubusugire bwa Somalia. Umuryango w'Abarabu, umuryango w'ibihugu by'Abayisilamu ndetse n'umuryango w'ibihugu byo mu Kigobe nayo yamaganye icyo cyemezo cyo kwemeza Somaliland nk'igihugu cyigenga. Iyo miryango isobanura ko ari igikorwa kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kandi ko gishobora guhungabanya umutekano wa karere k'ihembe rya Afurika. Ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga byagaragaje impungenge bitewe n'uko kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga bishobora gutuma n'ibindi bice byo hirya no hino ku isi bishishikarira gushaka ubwigenge, nuko ubumwe n'umutekano w'abaturage bikajya mu kaga. Somaliland ariko yo ivuga ko ikibazo cyayo cyihariye. Iyi leta yiyometse kuri Somalia mu 1960 ubwo yigobotoraga ubukoloni bw'Abongereza. Kubera imvururu zagiye ziranga Somalia mu myaka yakurikiyeho zatumye abo muri Somaliland bashaka kongera kuba bonyine mu 1969. Mu 1980 abo muri Somaliland bashinjaga leta ya Somalia ko batoteza barimye umutwe witwaje intwaro wa SNM, Somali National Movement, wari ugamije guhangana n'ubutegetsi bwa Said Barre kugira ngo yemere ko ubutaka bwabo busubirana ubwigenge. Mu 1991 nibwo bakuyeho ubutegetsi bwa Barre batangaza ubwigenge bwa Somaliland. Imibare yo mu mwaka ushize igaragaza ko Somaliland yari ituwe n'abaturage miliyoni 6,250. Umusaruro mbumbe wayo wageze kuri miliyari 4 na miliyoni 280 z'amadolari y'Amerika. Ku mpuzandengo amafaranga umuturage wayo yinjiza ku mwaka ni amadolari 912. Muri rusange Somalia yari ituwe n'abaturage miliyoni 19 umwaka ushize. Umusaruro mbumbe wayo wari miliyari 11,900 by'amadolari mu gihe umuturage yinjije amadolari 629 ku mpuzandengo. Abayobozi ba Somaliland uko bagiye basimburana bagiye bavuga ko kwemerwa ku rwego mpuzamahanga nk'igihugu cyigenga ari ngombwa kugira ngo ibyagezweho byose byemerwe n'amategeko mpuzamahanga agenga ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu. Mu gihe Somaliland itakwemerwa nk'igihugu ntishobora kuba umunyamuryango w'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye cyangwa guhabwa inguzanyo n'ibigo by'imari mpuzamahanga nka banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari. Ibi rero biyibuza amahirwe yo kubona inkunga z'iterambere, gukurura abashoramari no kwinjira neza mu bucuruzi mpuzamahanga. Kutemerwa amategeko mpuzamahanga bituma abashoramari b'abanyamahanga banga kujya muri iki gihugu, ariko ibaye yemewe byayifasha guteza imbere ibikorwa byayo by'ingirakamaro birimo icyambu cya Berbera kiri ku nyanja y'Abahinde. Nubwo Somaliland yagumanye umutekano ugereranyije no mu majyepfo ya Somalia, kubitemerwa bituma igorwa no kuba yakorana n'ibindi bihugu kugira ngo bishyireho ingamba zigenga zo kubungabunga umutekano wayo kurushaho. Abdulrashid Duale ni umwe mu bantu bazwiho muri Somaliland. Niwe washinze ya sosiyete yitwa Dahabshil itanga serivisi zo kohereza amafaranga no kwakira, ikaba inakorera mu Rwanda. Muri Nigeria ho abaturage bo mu duce ibisasu bya Amerika byaguyemo bavuze ko harashwe nta byihebe bihaba. Umunsi umwe nyuma y'igitero cya misile zarashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria mu gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Islamic State, abaturage baturiye hamwe mu ibyo bisasu byaguye bavuze ko harashwe nta byihebe bihaba. Abaturage bo mu gace ka Jabo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria bari mu rujijo. Suleiman Kagala, umwe mu baturage b'uyu mudugudu utuwe ahanini n'abahinzi b'Abayisilamu mu ntara ya Sokoto, yabwiye CNN ko yumvise urusaku rukomeye maze abona umuriro hejuru mu kirere hagana saa 4 z'ijoro ku wa Kane. Nyuma y'akanya gato ngo igisasu cyahise kigwa ku butaka, abaturage bose barahunga bajya kwihisha. Ati nta numwe wabashije gusinzira nijoro, nta na rimwe twari twayigeze tubona ibintu nk'ibi imbere. Ntiyahise amenya ko icyo gihe ibyo yarabonye byari ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Perezida Donald Trump nyuma yaje kubyita impano ya Noheli yagenewe ibyihebe. Nkuko byatangajwe n'ingabo za Amerika ziri muri Afurika, icyo gitero cyahitanye abarwanyi benshi ba Islamic State. Sokoto ibarizwamo ibibazo by'ubujura bukorwa n'abantu bitwaje intwaro, gushimuta abantu n'ibitero by'amatsinda yitwaje intwaro arimo iryitwa Lakurawa. Nigeria ifata umutwe wa Lakurawa nk'uw'iterabwoba kubera gukekwaho imikoranire na Islamic State. Gusa ariko abaturage bo bavuze ko aho hitwa Jabo ahaguye ibisasu hatazwiho ibikorwa by'iterabwoba, kandi ko abakristo baho babana mu mahoro n'Abayisilamu benshi bahatuye. Ubushinwa bwafatiye ibihano ibigo 30 bya Amerika byahaye intwaro Taiwan. Ubushinwa bwafatiye ibihano ibigo 30 by'ingabo n'iby'ikoranabuhanga mu bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bakuru babyo bazira guha intwaro ikirwa cya Taiwan, ibintu icyo gihugu kivuga ko biteje akaga. Mu bigo byahanwe harimo ibikora intwaro n'ibikoresho bya gisirikare, ibikora systeme z'intwaro zikomeye n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu ngabo, birimo n'ishami rya Boeing rikorera i St. Louis. Harimo kandi ikigo nka Lazarus AI ndetse n'ibindi. Bimwe muri ibyo bihano birimo gufatira imitungo y'ibyo bigo n'iy'abantu ku giti cyabo biri mu Bushinwa, kubabuza kwinjira muri icyo gihugu no gukorana n'abagituye ndetse n'ibindi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangajwe ibi bihano byo ku itariki ya 25 z'uku kwa 12 bigenewe ibigo 20 by'ingabo byo muri Amerika n'abantu 10 ku giti cyabo, kandi ko ibyo bihano ari igisubizo ku cyemezo gishya cya Amerika cyo guha Taiwan intwaro zifite agaciro ka miliyari 11 z'amadolari y'Amerika. Iyo minisiteri yavuze ko igikorwa cyose kizagera muri Taiwan gishotorana kizahura n'igisubizo cy'Ubushinwa gikomeye, kandi isaba Amerika guhagarika ibikorwa yise ko biteje akaga. Nubwo Amerika yasinye amasezerano yemerera guha Taiwan intwaro zo kwirwanaho, byateje umwuka mubi n'imibanire mibi hagati yayo n'Ubushinwa. Si ubwa mbere Ubushinwa rero bufatiye ibihano ibigo byo muri Amerika, kuko no mu mwaka ushize bwemeje ko bwafatiye ibihano bikakaye ibigo by'ubucuruzi byabyo bizira kugurisha intwaro muri Taiwan. Dusoreza amakuru muri Malaysia, aho wabaye minisitiri w'intebe akatiwe gufunga imyaka 15. Urukiko rwo muri Malaysia rwahamije Najib Razak ibyaha birimo byo gukoresha nabo ububasha bwe no kunyereza umutungo w'igihugu, rumukatira imyaka 15 y'igifungo.
umucamanza yahanishije Najib Razak iyo myaka nyuma yo kumuhamya ibyaha 4 birimo icyo kunyereza amafaranga yo mu kigo cyitwa One Malaysia Development Berhad. uyu mugabo w'imyaka 72 yahanishwe igifungo cy'imyaka 15 kizakomerezaho nyuma yo ko yagiye muri gereza mu 2022. iyi nkuru yo muri Malaysia aho wabaye minisitiri w'intebe bakatiwe gufunga imyaka 15 niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, bararikeye gukomeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga no gukomeza gusoza neza 2025 mbifuriza no kuzatangira neza 2026. mugira amahoro. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero, nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.